لتركيا بارتين سياسي مجولي آمادكاريين هالبجارتنا نا ولا أنكري إيرو چند جوين هاتنا كرنها أفكارا من أوزلم ياساك بمرج بو بزاين كدوان جوينا دا جهاتي قوتنو أمتش وانا دزانين أوزلم بخير هاتي فرمو سپاس دکم داخل بریا 45 روزان هالبجارتنین سروکوماری و پارلمانتویا ترکیه دجوینین پارتیا دا خیاده که کو خباتین لسر و گوتارین لسر وان هالبجارتنا هر کود چه زیاده ده بداخل ایرو ده جوینین گرینگ بوده ترکیه یک سروکنها رجب طایب اردوغان ده جوینا پارتیا خدا آخفی اردوغان لور پارتیا ittifaka netevku berbijarivi Kemal Kılıçdaroğlu'ya u HDP kır armanc u wan rehnekir. Erdoğan got ku duruşma Kılıçdaroğlu kudu beyce eme bahare bininci bo ve usoza bahare dedin ve Erdoğan ev duruşma brengeki tun rehnekir u got ku ev ittifaka teni dikare bahare bebe Kandili bebe Pensilvanya u paytaxtın ku ji Türkiye Ankara nefret edikin u her vaha Erdoğan gotara Kılıçdaroğlu ku eğer ev biser bike ve ev Demirtaş u gırtiyen siyasi yendin azat bike jirexnekir u got ku ev Kılıçdaroğlu hevkariya bu teröristan radike. Başa lane Kılıçdaroğlu o dişi dibijli ser barsa Erdoğan dane yani. Hinnaha nedaye le do da axaftine xwede soza dadweriye u adalet darzandına adil da bu. Civinek dinci dahil partiya baş hevserokawe Meral Akşener axfi ve jigotku balkışan ser gringi ahıl bijartının çarde gulanede u da axaftına xwede gotku eme de çarde gulanede ya siberojek baş u serkefti hilbijerin ya je eme dibin siya قصره دا کو قصره اردوغان دست نشان کر ما بستاوی امی به هفره وندا ببن باش HDP دانستان دیکه لسر پلان خوا دادنی و مثلا دو زاگرتنا پارتی جی دانستان دیکه چش جیوینی نوان درکتنا داخل جیوینا HDP هین anla berdevamdaki evçen saate despekriye xuyadaki ku evi civinek gring u drejbe li gor çafkaniyen ku me je Ankara u li derdora HDP axifine evi de civine de strateji u rekin desnişan kırına berbijarên parlamentoyê teni kaşkırın u li bendeye ku u se li ser se xalên gring te nikaş tenmeşandın. Yek evi xoyadike ku HDP evi girtige han berbijeran nişan ne de adiyanji xoyadike ku du serdemen wan ku qadiyane wanji nişan ne de her vaha lebendeye ku sibe HDP u partiya çepya kesk beyaname yanji da xuyaniya xoya belgeya xoya hilbijartınan Diyarbakır u be fermi despe kampanyaya xoya rapersi çid bejin endavi ایرو سی راپرسینن دن ین مه هری داوی ین مه آداره هاتن عشکره کرن داخل لگور وی د فرقا دنابرا رجیا فرقا کو دنابرا اردوغان و Kılıçdaroğlu da xoyadı ke ku dnavbera du uçara da cudaye yani duguhere le jivi dengin Kılıçdaroğlu je sedi hatta heşt u donzdan ji dengin kurdan yanji HDP xoyadı ke le sibeku eğer HDP be fermi pişkiriya xwe bo Kılıçdaroğlu ji Diyarbakır xoyadı ke ku de rapersinin meha nisanede ev rewşinekti zelaltır bebe. Az bawartkim sibahi ve beryarên girin kwarendan taybe ciddi HDP tiştî ku min بهیست من زانی پیام دیگهان کو صباحی و بریار خوا و داخویانی فرمی این داوی رابگین که او پلانوان جهل بجاتنا چیا هم جبو مثلا پشتوانی کرنا نامزدی سلوکاتی هم جبو مثلا بجداری ده بجاتنا پارلمان دا و کاندیدین وان نامزدی توان جبو هل بجاتنا هم جی مثلا اگر هاتو دادگاهی بریار دا کو پارتیوان ورد آخسن اوی چی بکن هرچند دوان هندک نشان دیار اوجی تنی خشکرین باور دکم در جوینا ایرودا تو وکی زانی با 451 siyasetmenin HDP قدقه سیاست خوستن و تی چاوری کرن کو HDP جبو کو تو خطری یانجی ریسک نگره سرخوه احتمال اک مزونه کو وان وک بربیجار نشان نده.
باشە ئەم چ دزانن ji bo wan kesên ku navdarin di partiyê de û mesela ku gelek carekî hatine jêr çavdêriyê û bin çavkirinê me best ew ji bo helbijatina wan ji bo helbijatinên ew Belê dexil wekî tu zanî di HDP da siyaseta Kurdan da bi rastî ev demeke dirêje rêjeyek ya jî pîvanek heye ku kesek dikare tenê du serdem serhev bibe berbijar ya jî bide parlamenter lê xuya dike ku ev pîvan car jî were parastin lê karbidestên HDP dibêjin ku hin xal û cî hene ku dengê potansiyel ya dengên me gelek bilind e lê heta niha me deng me parlamenter jê dernexistiye dibe ku hin kesan ji wan derxînin. Axala didiyan ku çima ji girtîgehan berbijaran dernaxînin ev jî naxwazin ku xeteriyek bigirin. Spas. Gelek spas dexîl.